Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki cyumweru yabujije ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu gutangaza amakuru ku bikorwa bya Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu no gukoresha ibiganiro abo mu ishyaka rye. Ibi bibaye nyuma y'uko Joseph Kabila asubiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize mu gihe ubushyamirane bwiyongereye hagati ye na leta itegekwa n'uwamusimbuye Felix Tshisekedi. Abategetsi barimo guharanira ko Kabila aburanishwa ashinjwa ubugambanyi no kugirana imikoranire n'inyeshyamba za M23 zimaze igihe zirwanya igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi Kabila arabihakana. Umukuru w'ikigo cy'ubugenzuzi bw'itangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Christian Bosembe yavuze ko igitangazamakuru kizabirengaho kigatangaza inkuru z'ibyo Kabila arimo gukora muri Kongo ngo bishobora gutuma icyo gitangazamakuru gihagarikwa. Iki ni kimwe mu bikorwa byinshi biheruka gukorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bibangamire Joseph Kabila. Muri iki gihugu kandi hasanzweho kutumvikana gukomeye hagati ya Perezida Felix Tshisekedi na Martin Fayulu wiyamamaje mu matora yo mu 2018 agatsindwa, ariko akaza kuvuga ko ari we wari watsinze amatora, ariko akariganwa umwanya w'umukuru w'igihugu ku kagambane ka Joseph Kabila na Felix Tshisekedi. N'abagabo batigeze bumvikana kuva icyo gihe. Gusa uyu munsi Martin Fayulu yiteguye kugirana ibiganiro na Perezida Tshisekedi ngo ku nyungu z'igihugu. Mu ijambo aherutse kugeza ku banyekongo, Bwana Fayulu yanenze cyane Joseph Kabila watinyutse kujya mu gice cy'igihugu kigarurijwe n'umwanzi. Ibyashimangiye ko Bwana Fayulu yiteguye gushyira ku ruhande ibyo kutumvikana na Tshisekedi, ahubwo bagahuriza hamwe mu kurwanya Joseph Kabila. Undi wanenze cyane Joseph Kabila ni uwahoze ari minisitiri we w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta Lambert Mende Omalanga. Joseph Kabila ubu yaba ari we mwanzi wa rubanda nimero ya mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu niwe wamaze guhinduka inyamaswa yirabura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tubivugeho. Kubirebana no guhana igitangazamakuru cyose kizatangaza inkuru z'ibikorwa Kabila Joseph arimo gukorera i Goma, umuvugizi wa M23 yasubije kuri iryo tangazo ry'urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe ubugenzuzi bw'itangazamakuru rwitwa CSAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Avuga ko ibitangazamakuru byo mu bice M23 igenzura ngo bitazakurikiza iri tegeko. Ntacyo Kabila Joseph yahise atangaza, ariko Ferdinand Kambere umunyamabanga w'ishyaka rye yamaganye icyo cyemezo, atangariza ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko ari icyemezo gihutiyeho. Mu cyumweru gishize nibwo Kabila Joseph yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bw'igihugu, umujyi ugenzurwa na M23. Yanenze bikomeye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Sena y'icyo gihugu itoye imwambura ubudahangarwa kubera gushinjwa gukorana n'umutwe wa M23. Kabila Joseph utararegwa icyaha na kimwe mu rukiko, mu kwezi gushize nibwo yibasiye bikomeye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko ari ubutegetsi bw'igitugu. Icyo gihe umuvugizi wa leta ya Kongo yamaganye uko kunenga ubutegetsi kwa Kabila, avuga ko nta gitekerezo na busa Kabila afite cyo gutanga ku butegetsi bwa Kongo. Jean-Claude Katende ni umunyekongo w'impirimbanyi akaba na perezida w'ishyirahamwe rya Afurika ryo kurengera uburenganzira bw'abantu. Yavuze ko icyemezo cy'uru rwego CSAC ngo ni ugukoresha nabi ububasha nk'uko ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu bibivuga. Hagati aho hari undi musesenguzi kuri politike w'umunyekongo witwa Ambroise Mamba, we watangaje ubutumwa ku rubuga rwa X avuga ko iki cyemezo gishobora kugira ingaruka zitari zitezwe n'abagifashe, kuko gishobora gutuma ahubwo abantu bagira amatsiko yo kumenya ingendo za Kabila n'ibikorwa bye, bityo ayo makuru bakayashakisha n'ibitangazamakuru bikagira ubushake bwo kuyatangaza. Ibi ni ibyanditswe na BBC. Kuva Kabila yasubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imyaka 2 yari amaze yarahunze ku bushake, ishyaka rye rikomeje gutangaza ibikorwa bye kuri internet, ibikorwa birimo nko gusura imiryango itari ya leta ikorera i Goma ndetse n'abahagarariye amadini muri ako gace. Perezida w'urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe kugenzura imikorere y'ibitangazamakuru n'imiyoboro y'itumanaho, Christian Bosembe, abuze ibinyamakuru gutangaza inkuru za Joseph Kabila n'ishyaka rye PPRD hari ku itariki ya 2 y'uku kwezi kwa gatandatu, mu gihe Kabila akomeje ibiganiro n'abo mu byiciro bitandukanye mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe Bosembe yaragize ati guhera uyu munsi
abanyamakuru n'ibinyamakuru bibujijwe gutangaza inkuru z'abayobozi ba PPRD, kubavugaho cyangwa kubaha urubuga. Gutangaza amagambo n'ibikorwa bya Joseph Kabila nabyo birabujijwe. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yahise atangaza ko icyo cyemezo cya Bosembe kitareba abanyamakuru bakorera mu bice bigenzurwa n'iri huriro. Ati icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika itangazwa ry'amakuru y'ibikorwa bya Perezida Joseph Kabila Kabange ntabwo bireba abanyamakuru n'ibinyamakuru mu bice twabohoye. Leta ya Kongo ihamya ko Kabila ari mu buyobozi bwa AFC M23 ndetse yanabishingiyeho imushinja icyaha cyo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Gusa iki kirego ntabwo kiratangwa mu rukiko. Urubuga rwitwa Reconstruire RDC rwashinzwe na Kabila Joseph rusobanura ko icyajyanye uyu munyapolitike mu mujyi wa Goma ari amahoro, bitandukanye n'ibivugwa na leta. Kandi kuwa mbere w'iki cyumweru ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu, Kabila Joseph yahuye n'abahagarariye urubyiruko n'intumwa z'umunyapolitike Frank Diongo utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Kabila yakiriye mu rugo rwe ruherereye ahitwa Kinyogote hafi y'umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru intumwa z'uyu Diongo zaturutse mu Bubiligi, Canada, Ubuholandi, Ubudage n'Ubusuwisi. Urubuga Reconstruire RDC rwashinzwe na Kabila rwasobanuye ko izi ntumwa zihuriye mu ishyaka MRC riharanira impinduka, ngo zagaragaje ko zishaka gutanga umusanzu mu gufasha iki gihugu cyahungabanye mu nzego zitandukanye. Uru rubuga rwasobanuye ko Kabila yanakiriye imiryango y'urubyiruko rw'Igoma arusaba gutanga umusanzu warwo kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idacikamo ibice, rukubaka amahoro ashingiye ku bumwe, ukuri n'ubufatanye, rukirinda abashaka kurukoresha. Ubwo Kabila yagezaga ijambo ku banyekongo ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatanu, yagaragaje ibintu 12 byafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro, iterambere ndetse no kubana neza n'ibihugu by'abaturanyi. Muri ibyo harimo guhagarika intambara, gukura ingabo z'amahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusenya imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri iki gihugu, ubwiyunge bw'abanyekongo, ibiganiro n'ubufatanye n'ibihugu by'ibituranyi hagamijwe amahoro n'iterambere rirambye. Mu gihe Kabila arimo guhura na benshi aganira nabo, bigaragara ko bumva ibitekerezo bye ndetse banamushyigikiye. Ku rundi ruhande, abamurwanya nabo bariyongera ndetse baragira imbaraga nyinshi. Ubu President Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umunyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye guhuza imbaraga maze barwanye Joseph Kabila n'ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu burasirazuba bw'igihugu. President Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu munyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye guhuza imbaraga barwanye Kabila n'ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu burasirazuba bw'igihugu. Kuva mu cyumweru gishize, Kabila ari mu mujyi wa Goma ugenzurwa na AFC M23. Aragirana ibiganiro n'abantu bo mu byiciro bitandukanye barimo abanyapolitike, abanyamadini n'amatorero n'abayobozi mu rwego rwa gakondo bigamije gushakira amahoro burasirazuba bwa Kongo nk'uko abivuga. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu, Martin Fayulu yamwandikiye ibaruwa ifunguye amumenyesha ko nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma yifatanya na AFC M23 kubera ko inzira y'ibiganiro niyo yonyine yasubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuzima. Yamusabye kuva mu mujyi wa Goma kubera ko amateka ntabwo ababarira ubugambanyi. Fayulu yamenyesheje Tshisekedi ko ashaka guhura nawe bakagirana ibiganiro bitaziguye bigamije gushakira umuti ikibazo kiriho ubu. Ati yego, niba bisaba gupfa kugira ngo Kongo yongere ivuke tuzapfe, ariko urupfu rwacu ruzagira umumaro. Reka intambara yacu ibi yo kuzura igihugu. Umuvugizi wa Perezida Tshisekedi, Madame Tina Salama, yavuze ko uyu mukuru w'igihugu yashimiye urukundo Fayulu afitiye igihugu n'ubushake afite bwo guhuza abanyekongo, kandi ngo yemeye kuzahura nawe bagakiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abashaka guhungabanya inzego zayo n'ubusugire bwayo. Ati Perezida wa Repubulika yashimiye urukundo bwana Fayulu afitiye igihugu n'ubushake afite bwo guhuza abanyekongo, kandi yemeye guhura nawe kugira ngo bakize igihugu inyamaswa zishaka guhungabanya inzego zacu n'ubusugire bw'igihugu. Fayulu asanzwe atumvikana habe na gato na Perezida Tshisekedi kuva mu 2019 bitewe n'uko ashinja uyu mukuru w'igihugu kumwiba amajwi mu matora yabaye mu mpera z'umwaka wa 2018. Fayulu arakiyita Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watowe n'abanyekongo. Uyu munyapolitike uba mu ihuriro Lamuka ritavuga rumwe n'ubutegetsi
ni umwe mu banze kwiyunga kuri Tshisekedi ubwo yashingaga ihuriro Union Sacrée rimushyigikiye, agaragaza ko adakwiye gukomeza kuyobora iki gihugu. Kongera guhuza kw'aba banyapolitike babanye muri iri huriro Lamuka mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila ni igikorwa gikomeye muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biranasa naho hari ikintu kigaragaza uburyo abanzi ba Kabila kuva kera bongeye kwihuza. Birasa naho bitangiye gukomerera uyu mugabo wahoze ategeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birasa naho leta ya Tshisekedi yiyemeje kumurwanya ku buryo n'uwaba afite aho ahuriye nawe hose agomba gushyirwa mu gatebo kamwe na Kabila. Uko bigaragara, Kabila yabaye umwanzi wa rubanda nimero ya mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi mu babanye cyangwa se abakoranye na Kabila ubu barafunze. Kuri iyi ngingo, ihuriro rya Société Civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryasabye ubutegetsi gufungura Brigadier General Pierre Banywesize wigeze kurinda umutekano wa Joseph Kabila. Brigadier General Banywesize asanzwe ari umuyobozi wungirije w'ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Dungu ni mu ntara ya Ouele. Hashize igihe kirenga icyumweru atawe muri yombi n'urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe iperereza. Izi Société Civile zasobanuye ko Brigadier General Banywesize yafashwe ubwo yiteguraga kujya kwivuriza mu mahanga, kandi ngo kugeza ubu ahantu afungiwe ntabwo hazwi, icyo azira nacyo ntikizwi. Umwe muri aba bayobozi ba Société Civile witwa Muke Pablo yaravuze ati uburyo abanyekongo bakomeje gufungwa binyuranyije n'uburenganzira mpuzamahanga bw'ikiremwa muntu biraduhangayikishije. Yavuze ko niba hari ibyaha Brigadier General Banywesize akurikiranyweho akwiye kugezwa mu rukiko akabibazwa, aho gukomeza gufungirwa ahantu hatazwi mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ati niyo mpamvu dusaba inzego zifitiye ububasha kuhagoboka kugira ngo ubutabera butangwe. Niba hari ibyo ashinjwa najyanwe imbere y'umucamanza ukuri kugaragare. Mushiki wa Brigadier General Banywesize yitwa Emilienne Baseme, we yavuze ko ubuzima bw'uyu musirikare buri mu bibazo kandi ko kubaho badafite amakuru y'ahantu aherereye bibashengura kurushaho. Ati kuburirwa irengero kwe kurababaje, cyane cyane mu gihe ubuzima bw'umuvandimwe wacu buri mu kaga. Kubura kwe no kuba tudafite amakuru ye biradushengura. Ihuriro rya Société Civile ryemeza ko mu mezi 6 leta ya Kongo yafunze abajenero 29 barimo 27 bakomoka mu burasirazuba bw'igihugu bakekwaho gukorana na Joseph Kabila. Ku rundi ruhande, guverineri w'intara ya Ituri Lieutenant General Johnny Luboya Nkashama yagaragaje ko abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo badafite impamvu yo kurwana kubera ko batekereza ko nibapfira ku rugamba imiryango yabo itazitabwaho. Uyu musirikare yagaragaje ko abagore b'abasirikari bapfiriye ku rugamba bamaze imyaka myinshi bishyuza leta amafaranga yabasezeranije, ariko bagasubizwa ko hagikorwa ubugenzuzi kugira ngo hamenyekane abagenerwa bikorwa bukuri. Lieutenant General Luboya yagaragaje ko atumva impamvu urwego rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe ubugenzuzi ruhora rwohereza abakozi muri Ituri, abazi igihe ubu bugenzuzi buzarangirira kugira ngo aba bapfakazi bahabwe amafaranga yabo. Ati buri gihe haba ikibazo cyo gushakisha abapfakazi. Murabizi ko iki kibazo kimaze imyaka myinshi. Hari itsinda ry'urwego rw'ubugenzuzi rw'igisirikare riherutse kuza hano, kandi murabizi ko turi mu bikorwa bya gisirikare. Baragarutse nanone kandi abapfakazi baracyategereje. Yavuze ko muri iki kinyejana cya 21 byari bikwiye ko hakabaye hakorwa ubugenzuzi bukomeye kugira ngo iki kibazo kive mu nzira. Kubera kuko amafaranga y'abapfakazi atinda, abasirikare bari ku rugamba nabo bacika intege. Ati abasirikare bacu barimo kurwanya CRP, umutwe wa Thomas Lubanga ukorana na M23. Ati abasirikare bacu barimo gupfa, ariko niba umusirikare ahanganye n'umwanzi akamenya ko abapfakazi batishyurwa, kubera iki se yakwitanga? Azavuga ati umunsi nzapfa abana banjye nabo bazapfa. Ibi bibaca intege. Lieutenant General Luboya yasobanuye ko abasirikari babona ibyo kurya iminsi 15 mu kwezi, mu gihe bakabaye babona amafunguro 3 ku munsi. Yagaragaje ko hamwe no kudahabwa umushahara wabo ibyo ngo bibaca intege ntibitange ku rugamba. Uyu musirikari agaragaza ko uretse kuvugira abasirikare ayoboye mu bubasha bwe hatarimo kwita ku miryango y'abasirikare bapfiriye ku rugamba, kugaburira abasirikare ndetse n'imishahara yabo, ahubwo washinzwe ibikorwa by'urugamba n'ibindi bijyanye n'imiyoborere. Muri gahunda isanzweho yo gushaka amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaze gukura intumwa zaryo mu biganiro by'amahoro byaberaga Doha muri Qatar. Izi ntumwa
ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 yitwa Benjamin Mbonimpa. Zageze i Doha mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu ziganira n'iza leta ya Kongo. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanditswe n'ikinyamakuru igihe.com avuga ko Mbonimpa na bagenzi be basubiye Goma mu ntangiriro z'iki cyumweru nyuma yo guhamagarwa n'ubuyobozi bukuru bw'iri huriro. Ntacyo AFC M23 cyangwa leta ya Kongo baratangaza kuri iki cyemezo, gusa hari amakuru avuga ko impande zombi zananiwe kumvikana. Igikomeye AFC M23 na leta ya Kongo batumvikanaho ni ingamba zigamije kurema icyizere hagati y'impande zombi, ingamba zigaragazwa nk'intambwe ifatika iganisha ku masezerano y'amahoro. AFC M23 yasabwaga kuva mu bice igenzura mu rwego rwo kwerekana ko ishaka amahoro. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane yavuye mu mujyi wa Walikale no mu bindi bice biwukikije. Iri huriro nabyo byahaye leta ya Kongo urutonde rw'abantu 700 bafunzwe bakekwaho gukorana naryo, riyisaba kubafungura. Mu gusubiza, leta ya Kongo yafunguye 5 batari kuri urwo rutonde. Ikinyamakuru Africa Intelligence ku itariki ya 15 y'ukwa gatanu cyavuze ko Qatar yizeraga ko impande zombi zari kugirana amasezerano yibanze ku itariki ya 10 y'ukwa gatanu, ariko biranga, biba ngombwa ko ibiganiro bikomeza. AFC M23 imaze iminsi cy'amarenga ko kumvikana na leta ya Kongo byakomeje kwanga kubera ko yakomeje urugamba mu bice bitandukanye, aho bivugwa ko ishaka gufata umujyi wa Pinga ni muri Walikale. Qatar yatangiye guhuza impande zombi mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Mu mpera z'ukwa kane impande zombi zagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza, gusa nayo ntiyubahirijwe. M23 ikavuga ko byatewe n'ubushotoranyi bw'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya Kongo. Iyi M23 ikuye intumwa zayo mu biganiro mu gihe n'ubundi ku rwego mpuzamahanga iherutse gushinjwa n'umuryango Human Rights Watch kwica abasivili benshi mu mujyi wa Goma. Raporo ya Human Rights Watch yasohotse ku itariki ya 3 y'uku kwezi ivuga ko hari ibimenyetso bifatika ngo byerekana ko abarwanyi ba M23 ngo bisha abasivili mu kwezi kwa kabiri mu mujyi wa Goma. Mu gusubiza ku birego biri muri iyi raporo ya Human Rights Watch, umuvugizi wa M23 Bwana Lawrence Kanyuka yanditse ubutumwa ku rubuga rwa X avuga ko iyi raporo hamwe n'iya Amnesty International iheruka gusohoka ngo ni ibikoresho by'icengezamatwara bikorera ubutegetsi bwa Kinshasa. Kanyuka yatangaje kandi raporo yasohowe na M23 mu cyumweru gishize ivuga ko mu mirwano yo gufata umujyi wa Goma hapfuye abantu 874 b'abarwanyi gusa. M23 igenzura umujyi wa Goma kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Iyi raporo ya Human Rights Watch yagaragaje ko ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri imodoka 5 za pick-up zirimo abarwanyi ba M23 ngo zagiye mu bice bitandukanye bya Goma. Abarwanyi bazirimo bakica abantu 7 mu gace ka Katindo. Nyuma ngo habonetse indi mirambo 11 irimo n'umwana w'umuhungu hafi y'ahantu harimo kubakwa. Iyi raporo ivuga ko ku munsi wakurikiyeho ngo abarwanyi bakusanyije abantu bagamije kubinjiza ku ngufu muri M23 maze bica 3 bagerageje gucika. Ni raporo yaje kurikira indi ya Amnesty International yasohotse mu cyumweru gishize yashinje M23 ubwicanyi, yica rubozo n'ubundi bugizi bwa nabi ku hantu hatandukanye yafungiye abantu mu bice igenzura. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu cyumweru gishize ubwo M23 yatangazaga raporo yayo kuri bimwe mu bikorwa nk'ibyo yashinjwe mbere, umunyamabanga w'uyu mutwe Delion Kimbulungu yanenze raporo z'ibigo bivuga ko biharanira uburenganzira bwa muntu. Avuga ko ari raporo zikorerwa kure zigakorwa n'abantu batageze aho ibyo bavuga bibera. Ubu rero birasa naho ibyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihinduka buri kanya. AFC M23 birasa naho igeze mu gice cyo guhangana n'urugamba rwa diplomasi ihangana na raporo umusubirizo zishinja ingabo ziri huriro kwica abasivili. Ariko no ku ruhande rwa gisirikari iri huriro ingabo zaryo zirakomeza gukozanyaho kenshi n'ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo. Kandi Kabila na Tshisekedi n'urugamba rwabo nayo ni ingingo yo gutega amaso. Muri make birasa naho aribwo urugamba rugitangira.